Prije 2000 godina rimska civilizacija bila je najveća sila koju je dotadašnji svijet vidio. Poznata po raznim postignućima, osvajanjima, strategiji ratovanja te profesionalno organiziranoj vojsci. Osvajanja su rimski imperij dovelo do sredine 2. stoljeća do svojih najširih granica kada je vladao zapadnim svijetom. Moć do tada nepobjedivog imperija u 3. stoljeću polako je opala i nastupio je početak njegova kraja. Od sredine 3. stoljeća rimski carevi, a prvenstveno Dioklecijani, Konstantin Veliki, koji su vladali krajem 3. i početkom 4. stoljeća, provode cijeli niz reformi kako bi spriječili sve učestalije provale barbarskih naroda preko granica carstva. U tom je periodu izgrađena i klaustra, prema uputama stratega i arhitekata, najvjerojatnije grad je rimska vojska i to u vrlo kratkom vremenskom periodu. Zaporni sistem je bil zgrajen na tem neprehodnem področju, kjer je bila nevarnost sama po sebi velika. Danes ta sistem imenujemo Claustra Alpium Iuliarum, čeprav je uradni naziv, ki se za to uporablja, najbolj verjetno Tractus Italiae circa Alpes. Obrambni sistem zidov in stolpov, ki se je vlekel od Kvarnerskega zaliva pa vse do Posočja, približno 130 km dolg. Uporablja predvsem za preprečevanje prehoda sovražnikov proti Italiji, pa tudi za nadzor prometa. Te pomembne ceste so bile predvsem tista, ki je Senja, a to se pravi današnji Sen, preko Tarsatike, rijeke, vodila do Trsta, to je antični Tergeste. Druga je Tergeste povezovala z Emono, to je današnja Ljubljana. In tretja, najpomembnejša, je potekala iz Ljubljane, se pravi iz antične Emone, proti takrat zelo pomembnemu centru v Aquileji, v severni Italiji. Obrambni sistem je bil sestavljen iz več linij zapornih zidov s stolpi. Na izpostavljenih mestih je bil dodatno teren s trdnjavami in utrdbami in na ta način tvoril učinkovit sistem obrambe. Na 18 lokacijah so arheologi do danes dokumentirali več kot 30 km zapornih zidov in več kot 100 stolpov. Posamične zapore merijo v dolžino od nekaj 10 metrov pa do nekaj kilometrov. Stolpi merijo približno 4x4 metre, zidovi pa so široki od 1 do 2 metrov. Na mestih, kjer je rimska cesta prečkala obrambni zid, so običajno postavili prehodni stolp z vrati. Ta je neposredno dodatno utrjeval in nadzoroval cestni prehod. Najpomembnejšo pot iz vzhoda proti Italiji so nadzirale 3 obrambne linije. Prva je bila Ajdovski zid nad Vrhniko, ki je meril skoraj 8 km. Druga obrambna linija pa je bila brst pri Martinhribu, ki je nadzirala cesto proti Tergestu, in pa Lanišče, ki je nadzirala cesto proti Aquileji. In tretja, najpomembnejša, je bila antična trdnjava Ad Pirum. Na obeh straneh trdnjave Ad Pirum na današnji Hrušici, ki je obsegala približno 2 hektara površine, se nadaljuje zidovi, ki segajo do nasprotnih hribov in zapirajo vse možne prehode, ki so bili sicer zelo redki. Od Hrušice se je nato rimska cesta spuščala proti Vipavski dolini, kjer je bilo mesto Castra, to je današnja Ajdovščina, in v tej trdnjavi moramo iskati tudi logistično središče za oskrbovanje te zaporne linije in pa seveda trdnjave na Hrušici. Prilazi sjevernoj Italiji bili su branjeni sa južnim segmentom sustava Claustra Alpi Iuliarum, koji svoje sjedište ima u antičkoj Tarsatici, koje je već u 1. stoljeću naše ere imalo status municipija i kopnenim i pomorskim putevima je bilo vrlo dobro povezano sa prostorima Italije i Južnog Balkana. Tarsatika je svoj vrhunac doživjela upravo u drugoj polovici 3. i 4. stoljeću. U to su vrijeme izgrađeni gradski bedemi i ono što je osobito važno za ovaj sustav, gradi se kompleks vojnog zapovjedništva, takozvani principi. Graditelji su vrlo vješto koristili prirodne zatosti terena, te je kanjon Riječine, koji je tu duboki preko 100 metara, zajedno sa zidovima činio jednu neprekinutu obrambenu liniju dugu više od 18 km.
najvažniji prometni pravac koji je iz smjera Dalmacije vodio prema Akvileji, osim Tarsatike i spomenutih bedema, branila je još jedna moćna utvrda čiji bedemi dosežu dužinu od 350 metara i širinu od čak 3 metra, koja se nalazila u blizini današnjeg naselja Pasjak. Manje važne lokalne prometnice koje su prolazile sjevernije od Tarsatike bili su branjene sa 2 pojasa bedema, osnovnom obrambenom linijom koja je prolazila blizu današnje Klane i Studene i drugim obrambenim pojasom koji se nalazio ispred, zatvarajući prostor Grobničkog polja sa sjeverne strane. Na svim spomenutim zidovima klaustra, ovima ovdje južnog segmenta, ali i ostalima, najvjerojatnije nisu bile stacionirane stalne vojne posade, nego su 3 legije koje u svom nazivu nose ime Julije Alpine odlazile na određene segmente tek u slučaju neposredne opasnosti. U utvrdama, kad je osim stalnih vojnih posada, boravilo i lokalno stanovništvo. Leta 394 v bitki pri Frigidu krščanski cesar Teodozij je premagal Evgenija in ta zmaga je pomenila tudi zmago krščanstva nad poganstvom. Cesar Teodozij je tik pred svojo smrtjo razdelil imperij na 2 dela, na zahodni in vzhodni del zavedno. Takrat so bile razmere v imperiju stabilizirane, klaustre pa je začenjala izgubljati svoj pomen. Najkasneje v začetku 5. stoletja je bila popolnoma opuščena. Arheologi danes še vedno odkrivajo nove odseke zapornih zidov, kar dokazuje, da celotnega obsega obrambnega sistema še vedno ne poznamo.